नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अपयश पचून आशिल्ल्यान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी बेजबाबदारपणाची वक्तव्यां करतात. भाजपाची काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर खर टिका. 2026 तामिळनाडूत आणि अस्तंत बंगालात एनडीएचे सरकार जातले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी मदुरायत पक्षाच्या वेंचणूक रणनितीचो घेतलो नियाळ. ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच प्रतिनिधी मंडळ 6 देशांच्या भेटे उपरांत पावले भारतात. खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणान आता खबरो विस्तारान. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालाक धरून परत एक फावट राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी एका खबरापत्रांत लेख बरोवन महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदाना वेळार अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप केला. ह्या आरोपाक जाप दितना महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी एक लेख बरोवन महाराष्ट्रात जाल्ली हार ही काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां पचूंक ना अशें सांगलां. लोकांनी दिल्ल्या जनादेशाचो हो असो अपमान करप योग्य ना अशें तांणी सांगलें. इतले मजगतीं वेंचणूक आयोगान काँग्रेसीन केल्ल्या फेक वोटर लिस्टाचो दावो न्हयकारला. मतदान वळेरेंत केल्ले बदल हे संविधानांत आशिल्ल्या तरतुदी प्रमाण केल्यात अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. इतले मजगतीं भाजपा फुडारी गिरिराज सिंग हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर टिका करतना लोकांनी एनडीएक स्पश्ट बहुमत वेंचून हाडला आनी ह्या वाठारांत सरकार लोकां खातीर वावुरता हें स्पश्ट जालां अशें म्हळां. हाका लागून राहुल गांधीक आपल्या अपयशाचो अदमास आयला आनी ताका लागून ते अशे फटीची वक्तव्यां करतात असो आरोप सिंग हांणी केलो. और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है. जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है. जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है. जनता एनडीए के साथ है. राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं. डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांणी राहुल गांधीचेर टिकार करतना काँग्रेस पक्षान बिहार विधानसभेत लेगीत आपले अपयश स्वीकारला अशें सांगलां. वेंचणुके उपरांत पक्षाचे आत्ममंथन न जाल्ल्या कारणान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशें मंत्री चिराग पासवान हांणी सांगलें. संसद में नुक्स निकालने हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी. उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं. गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाते हैं. और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्म मंथन इनको करने की जरूरत है. और आत्म मंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है. परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं. और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज आपल्या मदुराय भेटेर थंयच्या फामाद मिनाक्षी अम्मन देवळाक भेट दिवन देवीचे दर्शन घेतले. उपरांत पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आनी कार्यकारी वांगड्यांबरोबर वेंचणुकेच्या तयारी विशीं चर्चा केली. त्या उपरांत ओथाकडेच्या बेलम्मल ग्लोबल इस्पितळ खेळा मैदानार आयोजीत केल्ल्या पक्षाच्या बसकेत मंत्री शहा हांणी तमिळनाडूच्या राज्य, तालुका आनी गटपावड्यावेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है. 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा
और अब पहलगाम हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यावळी अंतर्गत सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ आपल्या देशांच्या दौऱ्या उपरांत देशात परत आयला। ऑपरेशन सिंदुराविषयी जागतिक मळार आतंकवादा आड भारताची भूमिका स्पष्टपणान मांडपाचे काम यशस्वीपणान जाला अशें खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगले। बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बी इट इंग्लैंड, बी इट जर्मनी, बी इट कोपेनहेगन, बी इट जर्मनी और इवन इन ब्रसेल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। या प्रतिनिधी मंडळान आस्पावित आशिल्ले दगुबत्ती पुरंदेश्वरी आणि गुलाम अली खटाना या वांगड्यांनी आपले अनुभव व्यक्त केले। Of governments, MPs and even Indian diaspora who are living in other countries, and we have also produced evidence of the terrorism that India has been suffering under to the government representatives and the MPs and the officials as well. So they are seized of the effect of terrorism. They are seized that India is suffering, and after the evidences have been given to them and produced to them, they have definitely said that they would stand by India and would support us in our fight against terrorism. ऑपरेशन संदूर का जो भी मैसेज था वो दुनिया को दिया है, थिंक टैंक से लेकर, डायस्पोरा से लेकर, पार्लियामेंटेरियन से लेकर और मीडिया से लेकर पूरी बात रखी है और कम्युनिटी को बताया है, पूरी यूरोप को बताया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है होता है। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 दिसांच्या फ्रांस, युरोपीय संघ आणि बेल्जियमाच्या भोवडेर आसात। आपल्या फ्रांस भेटेर ते फ्रांसाचे विदेश व्यवहार मंत्री जीन नॉयल बारोत हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले। तसेच फ्रांसाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा सत्रात वांटो घेतले। मेडिटेरियन रायसिना डायलॉग हाचे उक्तावण लेगीत विदेश मंत्री एस जयशंकर हांच्या हस्तुकी जातले। विदेश मंत्रालयान जारी केल्ल्या एका पत्रकात ह्या भोवडेर भारत आणि युरोपीय संघ, फ्रांस तसेच बेल्जियमा बरोबर आशिल्ले इश्टागतीचे संबंध अधिक घटमूट करपाच्या दिकेन यत्न जातले अशें सांगला। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि
नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। गोय वैजकी महाविद्यालयात काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अचकीत भेटे वेळार दुयेंतीक योग्य पद्धतीची वागणूक दिवन नाशिल्ल्याचे कारण सांगून मुखेल वैजकी अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांका तात्काळ निलंबित करपाचे निर्देश दिल्ले। ह्या फाटभुंयेर सामाजीक संकेतथळाचेर तशेंच हेर माध्यमांवेल्यान वैजकी संघटनांनी तशेंच लोकांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायली। हे विशीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर जारी केल्ल्या संदेशात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे बरोबर चर्चा केल्या उपरांत डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांका निलंबित करचे ना अशें आश्वासन तांणी गोंयच्या जनतेक दिला। राज्य सरकार तशेंच गोंयची वैजकी संघटना जनतेक बरेंतली बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर कटिबद्ध आसा। तशेंच कठीण परिस्थिती आनी अविरत यत्न करून लोकांक मोलादीक भलायकी सेवा दिवपाचें काम दोतोर करतात ताची आमी तुस्त करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला। इतले मजगतीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या औपचारीक संकेतथळावेल्या संदेशा प्रमाण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री हांच्या मदीं जाल्ल्या चर्चेत डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांच्या आड निलंबन जावचें ना। ह्या प्रकरणात खोल चौकशी जातली तशेंच दोनूय पक्षाक आपले मत मांडपाची सुविधा दितले। ताचले उपरांतूच फुडली कारवाय जातली अशें स्पश्ट केलां। दोतोरांनी जनतेविशीं संवेदनशीलताय आसचे आनी खासा करून वरिष्ठ नागरिकां खातीर योग्य ती जापसालदारकी घेवची अशें ह्या संदेशात म्हळां। गोय राज्य काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेत गोय वैजकी महाविद्यालयांतल्या दोतोराचेर भलायकी मंत्र्यांनी केल्ल्या कारवायेचेर तांणी खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। आयज पुराय देशभर दोतोरांचेर हल्ले जातात आनी तांकां भयाच्या वातावरणात वावर करचो पडटा। आज असल्या परिस्थितीत एक भाजपाचो मंत्री एका दोतोराक वायट वागणूक दिता हाचो आपूण निषेध करता अशें अमित पाटकार हांणी सांगलें। This is an attack on the fraternity of doctors. This is an attack on the entire doctor system in the country. Because we have seen in other states, doctors have been attacked. This government is trying to get new policies to protect the safety of the doctors. He cannot understand the kind of pain, the effort doctors put in to become a doctor. The kind of stress, the kind of trauma, the kind of the stress which they are there in emergency, I think that is beyond words. काँग्रेस पक्षावतीन उलयतना अमित पाटकार हांणी गोय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सगळ्या मुखार त्या दोतोराची माफी मागची अशी मागणी केल्या। In front of all the doctors, he should kneel down and apologize for the behavior what he had shown to the doctors. I think all the associations, the IMA, the Federation of Indian Medical Association already has written to the Prime Minister, the Chief Minister, the Union Health Minister, and they have condemned this act of the minister. They have demanded that an inquiry has to be set on this minister. No VIP culture should be allowed to enter into emergency services. They have also given a deadline of 72 hours. If the government fail to take any action, what they have demanded, then the Federation of Indian Medical Association have declared that there will be a nationwide protest, there will be a nationwide strike. राज्यातल्या थळाव्या टॅक्सी चालकांचो उदरनिर्वाह सुदारपा खातीर येरादारी संचालनालयान घेतिल्ल्या पावलांविशीं म्हायती दितना येरादारी संचालक पी अभिषेक हांणी सरकारान स्थापन केल्ल्या 3G मॉडेल मार्गदर्शक तत्वावरवीं ॲप बेस्ड टॅक्सी सगळ्यांच्या सुविधे खातीर आसची हो यत्न आसतलो अशें सांगलां। 3Gs means Goan taxis, Goan drivers and government fares. What we are trying to do through these guidelines is ensure that the convenience of app-based taxis is available for everyone, whether it is a local Goan or whether it is a tourist visiting the state of Goa. And at the same time, protect the livelihoods and promote the livelihoods of our local taxi drivers. Because traditionally the taxi drivers have been brand ambassadors of Goa tourism. When I went and met some of the taxi drivers, they have shown me pictures where some of the tourists used to come and dine with them in their houses, stay with in their houses.
So we want to protect that governance through these guidelines. हे वरवीं थळाव्या गोंयकारांक वा पर्यटकांक समान सेवा मेळटली तेच प्रमाण थळावे टॅक्सी चालकांचो उदरनिर्वाह सांबाळून ही सुविधा चालीक लायतले अशें तांणी सांगले. ह्या मार्गदर्शक तत्वांनी स्पष्टपणान मांडला ते प्रमाण एग्रिगेटरांक फकत गोंयांत नोंदणीकृत जाल्ली वाहनां आणि गोंय मोटर वाहन नेम 1991 प्रमाण PSV बॅज आशिल्ले चालकूच आस्पावीत करून घेतात अशें तांणी सांगला. So therefore these guidelines strike a perfect, meaningful and practical balance between public convenience and protection of driver earnings. There is a uniqueness about the Goan taxi drivers that traditionally they have been the brand ambassadors of the tourism, and that is one of the unique characteristics that belongs to the state, and we want to protect that Goanness when it comes to taxi business. 10वीची परीक्षा पास जाल्या उपरांत आपल्या फुडाराचो विचार करून विद्यार्थ्यांनी ठोस निर्णय घेवचो आणि होच निर्णय तांच्या आयुष्यात बदल घडोवपी थारता अशें मत उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी व्यक्त केला. ह्या निर्णयाक भुरग्यांच्या आवय बापांनी लेगीत प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा अशें तांणी सांगले. भंडारी समाजाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. दिवचल तालुका भंडारी समाज संघटने वतीन शेनवारा मये पंचायत सभाघरात आयोजित केल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्यात उत्तर गोयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकार, जिल्लो पंचायत सदस्य प्रदीप रेवोडकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमॅन आशिल्ले सध्या आनी तेन्नाच्यान म्हजी ताचे कडेन वळख कुटुंबाक आनी नंतर ही वळख म्हजी आनीक सामकी लागींच्यान आयली ती म्हटल्यार कितें ताची भयण जी आसा ती विनायक काकोडकराच्या घरांतली आसा आनी मुंबय रावतात. त्यामुळे जेन्ना केन्ना वचप जाता पयलीं ते तुगे भयणीक वतात आनी दुसरे खंयचेच ना हॉटेल केन्ना विचार करीत ना. संवसारीक समुद्र दिसा निमतान आजोरा रिसॉर्टच्या पंगडान आशवे दर्यादेगे वाठारात नितळसाणीची मोहीम राबोवन समुद्र संवर्धनाचे बरे उदाहरण प्रस्थापित केला. समाजामदी समुद्र संवर्धनाविषयी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर ही मोहीम राबयल्या अशें ह्या रिसॉर्टाच्या अधिकाऱ्यांनी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. Azora by Ayatana Goa team, we have came to celebrate World Ocean Day, and it is our truly responsibility to make the ocean clean always, as a lot of tourism department comes over here, throughout the year, a lot of people comes over here as a tourism place. It is our quite responsibility to get the area clean always. And as a part of the responsible tourism, we celebrate World Ocean Day, Environmental Day, and all the environmental so that the area is always clean and to maintain the hygiene perspectives. Thank you so much. And on behalf of Azora by Ayatana Goa team, we always support the local tourism department to make the area always clean, hygiene, and to maintain the sustainability of the area. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर.
बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। कोलंबियाच्या उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार 39 वर्सां पिरायेचे सिनेटर मिंगेल उर्बे हे राजधानी बोगोटा हांगा प्रचार सभे वेळार फारपेटांत गंभीर जखमी जाल्यात। सध्या ते इस्पितळांत गंभीर परिस्थितीत आसात। काल ते ल्हानशा सभेक संबोधित करताले त्या वेळार ही घडणूक घडली। इतले मजगती पुलिशेन घडणूक थळावेल्यान 15 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक केल्या। सेंट्रो डेमोक्रेटिको ह्या उर्बेच्या पक्षान ह्या हल्ल्याचो निषेध करून कोलंबियाच्या लोकशायेक आणि स्वातंत्र्याक व्हड धोको निर्माण जाला अशें सांगला। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज विकसित कृषी संकल्प अभियाना खातीर बंगळुरूत पावल्यात। ह्या वेळार ड्रॅगन फ्रुटाच्या शेतीची केंद्रीय मंत्र्यांनी पळोवणी केली। ड्रॅगन फ्रूट सारकेल्या फळांची शेती शेतकारांक लाभदायी थारता। अशा अर्थीक फायदो करून दिवपी फळांची शेती करपाक शेतकारांनी मुखार येवचे असो उलो कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ह्या वेळार मारलो। प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट है इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, जब हम दूसरी फसलें करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया मुश्किल से 1 एकड़ में बच पाता अगर ढंग से किया जाए, लेकिन इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीच्या एकोड्या गटाची फायनल आयज जाता। फायनलीत डिफेंडिंग चॅम्पियन कार्लोस अल्काराज संवसारीक क्रमांक 1 वेलो खेळगडो जॅनिक सिनर हाच्या आड खेळटा। उपांत्य फेरयेत अल्काराज हाणें लॉरेन्सो मुसेटीक हारयल्लो जाल्यार सिनरान नोवाक जोकोविक हाका हारोवन फायनलीत पावल घाला। मजगती काल जाल्ल्या बायलांच्या एकोड्या सर्तीत अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ हिणे संवसारीक पयल्या क्रमांकावेली एरिना साबालेंका हिका हारोवन पयलो रोलंड गॅरोस आणि दुसरो ग्रँड स्लॅम खिताब जिखला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आधी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अपयश पचून नाशिल्ल्यान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी बेजबाबदारपणाची वक्तव्यां करतात। भाजपाची काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हाचे आडखर टिका। 2026 तामिळनाडूत आणि अस्तंत बंगालात एनडीएचे सरकार जातले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी मदुराईत पक्षाच्या वेंचणूक रणनितीचो घेतलो नियाळ। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच प्रतिनिधी मंडळ 6 देशांच्या भेटे उपरांत पावले भारतात। खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला भारताच्या आतंकवादा आड भूमिकेचो केलो प्रचार। गोय वैजकी महाविद्यालयाचे मुखेल वैजकी अधिकारी दोतोराक निलंबित करचे ना। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची मध्यस्थी। आणि फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीच्या निमण्या फेरयेक जाता सुरवात। अल्काराज आणि सिनर हांच्या मदीं जाता वस्तादपणा खातीर खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995,
DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।